Sabingelela sithi Ukuthula Makwande sibingelela amagumba amanonke omhlaba sibingelele bonke abantu abaphilayo nabangasekho emhlabeni ngoba nabo babefisa ukuphila kodwa ngenxa ukuthi konke kunesikhathi sakho ngaphansi komthunzi welanga ingakho kabanye osisi bethu odadewethu obaba bethu omama bethu bengasekho emhlabeni kunjalo ke ngithi mina siqhubekeni thina sivuseni imizi yobaba sivuseni imizi yomkhulu sivuse imizi yakwethu bukhona ubuthakathi ikhona inhlupheko akhona amazondo thina siphumeleleni ngenkani kanti ubani okhulumayo hayibo kusewuye udokotela u2+2 sigadla senyama safele emazweni undaba zabantu ziyakhulumisa maxoshwa imfenekela kube embodla ngasedipini awuze ngiyalele ngasedipini kwakushubile lapho 2010 kodwa ke ngenxa yokuthi ngekuhlale kunje ingakho nje ngihambe ngihuba ngihlabelela ngithi uJesu wangiphakamisa ngiyabonga kakhulu ngakho ke ngithi njengoba nazi ukuthi ngeyihlaka ngomhla ka9 ku-April kuyobe konakele phansi ejozini kwamhlaba yalingana bayobe bengena eJordani beshizo zabo bayobe bengena eJordani beshiya ukuhlupheka bayobe bengena eJordani baphume bebahle bayobe bengena eJordani bephakamisa amabhizinisi abo bayobe bengena eJordani bephumelele bengenawo amabhizinisi bayobe bengena eJordani babe zigwili usaleleni wena kukuweke akukho umuntu ngenkani kodwa iJordani imile ngemhla ka9 ilindele wonke umuntu especially ngoba kakulula ukungena eJordani lokho engishilo ngithi iJordani akuyonto elula kodwa mawazi ukuthi ufunani iJordani ukuthi unebusiness awuna business as long uphila ukungena eJordani kusiza phike iJordani izokusiza ekuthenini mawungena eJordani yonke into oyifisayo ngenhliziyo yakho ngeke wayixoxela umngani wakho ongeke wayixoxela uma wakho ongeke wayixoxela ubhuti wakho kodwa wangena eJordani izozenzekela yona automatically uhlaleleni ngathi awunankinga ekubeni unenkinga uhlaleleni ngathi akawuzwa kodwa ubuzwa ithuba lelingqayizi vele ngiyacela sizwe sakithi ngiyacela kubobonke abantu ngempela abafisa ukuphumelela umuntu angazibukeli phansi noma ngabe sekukhulunywe zonke izinkulumo abayikhulumile uyabona nje la ngiyacheka nje la yabo babhalisile abantu ngobuningi babo namanje ngithi abantu abaphelele ngenkani bazophusha impilo yabo noma ngabe ukushayela unyaka ophelile ufile vele lo nyaka ukushaya ngoba bekufanele ukushaya kodwa lo awukugoloza ayikho indlela yokunqaba ukuthi usondele kudokotela 2+2 sigadla senyama safele emazweni into azenza khulumisa ngiyamthanda bakithi ngisho ngabe ekhaya kunenkinga umsamo wakho kuthiwa usebenzi idlozi kuthiwa likusebenzeli ngene eJordani uzalwe kabusha noma ngabe unenkinga emsebenzini ngene eJordani uzalwe kabusha kunomuntu okuhlukubezayo ngene eJordani uzalwe kabusha kanti kulula yini ungene eJordani kulula kungelula kodwa into esifuna impumelelo kusizani ngoba kade sihamba sithatha izinto kubantu sithatha igubhu sithatha ini silala kuphi senza ukuthi kodwa imphumela kasuboni lapha sobesinqumelana ugwayikatiki ukuthi masithe kusukela namuhla unje mangithe urich uyokuba rich konke nje ukukhuluma kuyabe kwenzeka ngoba phela kwazise yimi uma khuluma kwenzeka size sakithi yanibingelela nje ngithi nihlale njalo asikhuphuleni le channel kaDokotela 2+2 sikhuphule ngeqiniso singafevani singathengani into esifuna impumelelo abantu bahlale bazi ukuthi bakhona odokotela noma ngabe una inhlunguzini noma ngabe unezifo zini ezingalapheki naya iJordani special umhla ka9 ku-April kuyobe kukubi nayi inkosi madam umama kaBholotsho ofuna umama kaBholotsho ke usebenza ngabantu abangabafuyi umama kaBholotsho usebenza ngabantu abangabafuyi wenze njani umama kaBholotsho usebenza ngamaqanda ayi4 kulamaqanda ayi4 ungumlimi umuntu ofuyile mama kaBholotsho akulekelele
thatha iqanda nje leli ngeke ngikhulume ngalo la kimi kodwa nanti iqanda size sakithi akumude ukubingelela nje ngisho ukuthi siyanithanda nibalekile okukhona ufuna ukukubuza 076 45 400 45 ngiyanithanda siyabonga.